أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات والأرض وإن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله هو السميع البصير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون بصير.
كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي عن والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين enen ko ɗum tan woodani en heen yettude Allah subhanahu wa ta'ala yettude Allah subhanahu wa ta'ala e ndeɗo moƴƴere nde o waɗi en e muɗum nde o waɗi en e muɗum tawi koye moƴƴangol makko tan tawi ko e moƴƴangol makko tan e kandingol makko tawa ko ɗum tan heɓori yidde makko jurumdeeru makko moƴƴere makko keɓɓitagol makko e tagore makko kala ko goto e maɓɓe dañi koye ɗum dañiri ɗum ko moƴƴanowo tagore makko goto ko rokki ɗum ko ɗum woni ko heɓata o wi goto fof ko o rokki ɗum ko ɗum woni ko heɓata tagore makko nde ina yaaji dokke makko ɗe ina keewi ko kanko noon woni kandinowo kala ko o handinma e muɗum o darnuma e laawol huccude e ɗum e dartude ɗum e faggade ɗum o fawma e ngol laawol
tawa ko moƴƴangol makko tawa ko moƴƴangol makko e kandingol makko kandingol makko o waɗanma ɗum o waɗanma ɗum gila anda no dartirte gila andano no dartirte saka darta o muuyi tagdema o muuyi tagdema ɗum ɗon ko dokkal e maɗa ɗum ɗon ko dokkal e maɗa wonano muuyo makko so wonano muuyo makko e yidde mo yaa feeñ e yidde mo yaa feeñ wonirta hono noon wonirta hono ni nde o feññinma o ɓeydanma moƴƴere omo wawno waddema goɗɗum ko wona ɓi adama sabu tagoje makko ina keewi aɗa ferti guite aɗa ndaara kono o ɓeydanma moƴƴere o subtima e nder nden tagore yaajde heewde o watma ɓi adama ɓi adama ɓuranimo ko o tagi fof sabu nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o muuyi ko yo won ɓi adama waɗi ɓi adama ɓuranimo fofof o wi ɗum waɗi ɓi adama ɓuranimo fofof o moƴƴanma o watma ɓi adama omo wawno waddemo goɗɗum ko jiida e ko o watma ko o waɗi e ɓernde ma gonɗindemo e fibdemo e jabdemo e wonde e diine makko aɗa yiya woɓɓe ko ɓiɓɓe adama no maani kono dañani ɗum to makko ɓen jaɓani godal makko jaɓani rewde mo an o moƴƴanma o waɗi e ɓernde ma nde fibdemo e jabdemo e gonɗindemo e wonde e diine makko e etade rewde mo ko moƴƴere ɓeydinde wonandema omo wawno yaltindema e leƴƴi goɗɗi annabaɓe ne nelano defte ina jippinano omo wawno addudema nden kono o ɗacci ha nelaɗo allah ari sallllahu alayhi wa sallama o watma e leñol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallama o wi ɗum kadi ko moƴƴere ɓeydinde aɗa yiya julɓe gonɗinɓe allah rewoɓe allah kono noon tawa jeɗaka wonde tijjaniyankoɓe tawa kadi ɓe jeɗaka wonde tijjaniyankoɓe allah watma tijjaniyanke wonanma ɓeydare e nder ko o waɗannoma ko ha joni o ɓeyduma kadi omo ɓeydanma o wadduma e jiyaɓe allah almuɓe cheikhana ahmad attijani radiyallahu ta'ala anhu ɓe allah rokki sembe wawde gollondirde e ɓerɗe e ruhuji ina elta ɗumen ina huccina ɗumen e allah subhanahu wa ta'ala o wadduma e ɓen ɓen tindinma ina goni e janguindema gila hanki ha hande ñande fof aɗa heɓa windande ñande fof aɗa ɓeyditoro ñande fof aɗa naftoro
on so a wiyama ya yettu ɗum on so a wiyama yo a yettu ɗum a wawa yettade a wawa yettade ɗo foti yettede ɗo no foti yettirede a wawa yettade a wawa yettade ɗo foti yettede ɗo foti yettede ha wona a yettimo ha wona a yettimo an kay ɓernde ma nde ɓernde ma nde yo welemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗemgal ma ngal e ɓernde ma nde e terɗe ma ɗe gona e yettudemo jettiramo gollude jamiroje makko jettiramo woɗɗitade kaɗe makko alhamdulillahi rabbil alamin 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 so wona Allah rokkiri noon heɓortako noon tawde ko kanko rokkiri noon heɓorima noon e moƴƴere makko e ɓural makko heddi kay a dañi moƴƴere a andi moƴƴere nde aɗa woni e nder mayre so wona ɓeydude tinnare e tabidde e gollude ko moƴƴi beele moƴƴere nde ina ɓeydo tawde Allah ina jogii ko gasara o ala hen haaju ko enen o tagani ɗum o waɗi en hato jinɓe o yamiri en yo en kuccu e makko nodden mo ñaagoɗen mo o fawi heen nde o nodda fof ko o nootiiɗo nde o ñaaga fof ko o dokkuɗo dokkowo tawa ñaagaka so ñaagama rokkat alhamdulillahi rabbil alamina tinnoɗen e diine men o wiya en tinno e diine men tinnoɗen e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tinnoɗen e laawol Cheikhna Ahmad Tidiane tinnoɗen e laawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu tinnoɗen e jokkere enɗam tinnoɗen e felo almudagal eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala e jurum ndeeru mum e moƴƴere mum e ɓural mum yo tabitin en e ndeɗo moƴƴere nde o waɗi en e mum enen e kala ko yalti e meɗen yo Allah waɗan en noon yo Allah jaɓan en dewe men Allah fof yo Allah yaafo en pergitte men bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe mum alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim